Nešto prije 10 časova. Pukovnik Beara je kazao generalu Živanoviću da Furtula, misli se da je to major Furtula Radomir, komandant 5. podrinske brigade, poznate i kao Višegradsko-Goraždanska brigada jedinice Drinskog korpusa, ne zarezuje što komandant naređuje, te da nije poslao Lukićev interventni vod. Pukovnik Beara je zatim od generala Živanovića zatražio da mu pomogne da organizuje smjenu ljudstva, ali ga je general Živanović obavijestio da on više to ne može da uradi i savjetovao ga da pozove lokal 385. Nekoliko minuta kasnije, oko 10 sati, obavljen je telefonski razgovor između generala Krstića i pukovnika Beare. Generale, Furtula nije ispoštovao naređenja šefa. Slušaj, on je njemu naredio da tank se izvodi, a ne voz. Ma treba mi 30 ljudi kao što je naređeno. Uzmi od Nastića ili od Blagojevića, ne mogu ti ja odavde ništa izvući. Ali nemam ovdje, trebaju mi danas i vraćam ih noćas. Krle, shvati, ne mogu da ti objašnjavam ovako. Ma sve ću poremetiti na njegovom pravcu ako to izvučem, a od njega mnogo zavisi. Ne mogu da riješim ništa bez 15-30 ljudi sa Bobanom Indžićem. Ljubo, ovo nije zaštićeno. Znam. Vidjet ću šta mogu, ali mnogo će poremetiti. Pogledaj dole kod Nastića i kod Blagojevića. Ma nemam. Da imam, ne bih tražio već 3. dan. Vidi kod Blagojevića, uzmi njegove crvene beretke. Ma nema. Ostalo ih samo 4. Oni su zdimili. Bih. Nema ih više tamo. Vidjet ću šta mogu. Vidi i neka dođu kod Drage. Ne mogu ništa garantovati. Krle, ja ne znam više šta da radim. Ljubo, uzmi onda one gore iz MUP-a. Ma neće oni ništa da rade. Pričao sam i nema drugog rješenja nego 15 do 30 ljudi sa Indžićem. Ono što je trebalo doći 13. a nije. Ljubo, ti mene razumi. Vi ste meni uradili svašta u materinu. Razumijem, ali razumi i ti mene. Da je to do tada ispoštovano, ne bi se sada prepirali. Sad ću ja za to biti kriv. Ja ne znam šta da radim. Krle, najozbiljnije ti kažem. Ima još 3.500 paketa koje moram da razdijelim, a nemam rješenja. Vidjet ću šta mogu. Kraj transkripta. Postoje još 2 verzije ovog razgovora. Poslije toga su 16. jula vojnici iz Bratunačke brigade došli da pomognu pripadnicima 10. diverzantskog odreda u pogubljenjima na vojnoj ekonomiji Branjevo. Pretresno vijeće također konstatuje da su ljudi iz Bratunačke brigade otišli sa vojne ekonomije Branjevo, čim su završene pogubljenja i odmah krenuli za stratište u Domu kulture Pilica. Kako su stručnjaci za genocid temeljno dokazali, počinioci genocida na raznim nivoima odgovornosti obično se služe uvijenim jezikom, zakamufliranim izrazima i eufemizmima da bi prikrili svoje prave namjere, kao i suštinu postupaka na koje se izdata naređenja odnose. Uvijeni jezik služi i potrebama samih počinilaca koji na taj način izbjegavaju da postanu svjesni svojih postupaka ili čak mogu da povjeruju da ti postupci nisu sasvim stvarni. Tako se od žrtava može sakriti ono što će se dogoditi, a to može doprinijeti da sami počinioci prestanu da posmatraju žrtve kao ljudska bića, kao kad se za ljudska bića koriste izrazi komadi ili paketi, ili kad se ubijanje ljudi zove posebnim tretmanom ili jednostavno poslom. U 17:15 čelo kolone se sukobilo sa jedinicama MUP-a Republike Srpske u selu Marčići na pravcu kretanja kolone. Tada je prvi put došlo do direktnog sukoba između čela kolone i zasjede koju je postavio MUP. Na obje strane je bilo žrtava. Vanredni borbeni izvještaj Vojske Republike Srpske. Pukovnik Pandurević, koji se već jedan dan ponovo nalazio u zoni svoje odgovornosti, poslao je komandi Drinskog korpusa vanredni borbeni izvještaj u kom je izložio prijetnju koju kolona bosanskih muslimana predstavlja za Zvorničku brigadu. Obrenović, Borovčanin, je rekao da je bilo borbi sa kolonom i da nije očekivao da ih toliko pređe preko linije u području Konjević polja.
Vasić se našalio i rekao da je vojska glupa i da će on nazvati MUP. Vasić je zatim nazvao nekoga na pale i uključio zvučnik. Razgovarao je sa nekim savjetnikom ministra MUP-a. Objasnio je savjetniku situaciju i tražio odobrenje da se kolona propusti. Savjetnik mu je rekao da nađe vojsku i pozove avijaciju i sve ih pobije. Mi nismo bili u mogućnosti da koristimo avijaciju i bilo nam je svima jasno da naši nadređeni ne shvataju u potpunosti šta se dešava na terenu što se tiče kolone. Potom sam nazvao glavni štab Vojske Republike Srpske i gore su me spojili sa general majorom Miletićem. Sa njim sam kratko razgovarao, u najkraćem upoznao ga gdje se nalazi kolona i kolika je ona opasnost. Ja sam mu rekao da će nam Zvornik pasti i biti uništene praktično pola Zvorničke brigade. On mi je naredio da upotrebim svu tehniku što stoji na raspolaganju i da kolona mora biti uništena. Prigovorio je zašto koristim tu vezu koja je bila nezaštićena i zalupio mi slušalicu. Međunarodni izvor opisuje kako je 15. jula, kada je prebacivan iz Simića u Bratunac, prošao pored fudbalskog igrališta blizu Nove Kasabe. Na jednom dijelu igrališta vidio je red cipela i ruksaka od otprilike 100 ljudi. Uskoro poslije toga ugledao je traktor sa prikolicom na kojoj su bili leševi. Oko 500 metara dalje vidio je još jedan red cipela i odjeće od otprilike 20 do 40 ljudi. Ovdje je vidio jedan kiper koji je vozio mrtva tijela. Naširoko je izvještavano o satelitskim snimcima koje je obavila vlada Sjedinjenih Američkih Država i dostavila Vijeću sigurnosti. Snimci pokazuju 4 velike jame sa svježe iskopanom zemljom i kamione na poljima izvan Nove Kasabe. Svaka jama je imala površinu od 100 kvadratnih metara i vjeruje se da je masovna grobnica. Druge fotografije očito pokazuju da se radi o istom polju nekoliko dana ranije kada je zemlja ponovo otkopavana, a također ima i fotografija koje pokazuju oko 600 zatvorenika u polju.